ping, we do langa, the baby, they are them you. Yeah, to run, young girl, and the pin of a girl. He's a binding lump, the good one below, which is where I'm doing it. Grim, the dead area. Natural, if you're well, what's it to learn to do? Then you're happy, can you the end? Yeah, to learn, and you're good, when you're peer. Yeah, to burn, young happy, right, Panya. Being a binding lump, the good one below, which is where I'm doing it. Grim, the dead area. The branches tiny, into your yellow pin and we are behind the bench. Well, yep, ya, Mary Ground, who are the Johnny, which are the Kenny Land. He's the binding lump, the good one below, which is where I'm doing it. Grim, the dead area. What you are, the
الخطاب السيد كبير المستشارين رئيس الجمهورية جبهة ها
no kan we ni ya to ni ya wo te ko re ni kula na ni ale no wo ni ne na wan mada le general akwende ngakwe ni aku ni ale le ni pide udo na goda ni ale tu cenda duwe dulu ugo dagan ugodo yang pio ne ini nanga tengi kunako kuna jondora saya cepareso wiene keten mulam ugodo ada kareso ni nerobi moram kunaku kanyale kinyale kagam gede yene kapakat kita urojo bukan ngomong Yang ini pada piau, ini menipu dia juga sesuatu ini asal langsung. Saya uang nak piau, uang ini pun dekori. Kami uang diberi, uang dia pun dengar. Jauh dia pun dengar uang. Nah ia juga sesuatu ini dah ni. Yang membuat dia buat bukan ini dia keluar.
when it becomes a way, to come away, I don't need it. Family friends, come away, marriage. Yen bingung, tempo yang kaman. Kuna itu berbeda, pakai kenyali bapada, kenyali kita, kalau lawan di kiloi. Pada itu yang kau juga dia, dia kan seiman dia, kemudian pada nanti itu apa pada juga baik, luar, apa pada patron, apa pada tu pelan ini, baju pelan, air kok, komando, buka pelan ini, tak boleh. Kita komitmen kepada menurut mai dan mobilnya menurut warnanya itu jalan kaki dia kita komitmen uang yang menemiak jalan di jalan Sudan mencipa pada menemui titik keluar dari negeri berapa dia banyak pulau atau buka pada pulau Deng, pulau buka pada Akuei. Ini adalah pusat MN. Berangkat ke family ke intro MN, banding, banding, wait buka pada naik, ini kan, kayak, bukai kalau dia akan kalau itu yang welcome pada dia. Dia mereka boleh mau tipuan, yang kalau ingin dia kalau kalau ingin amaman atau ke ayo nong ada manfaat, kalau ada manfaat, tapi pakai naik ya paling untuk memoni ketam atau yang ram banding ram pamit pamit mobile dan dua kepada dirinya. Saya nak kata Panchol, untuk kajian Panchol kami kenyalah kenal. So kau ni bukan dia pada kenyalah kau nak buat kenyalah. So luar kau yang kau ni beli. Kerana ini malah dan kau mungkin berbeza. Kadang tu perlu yang tu ada. Kena akan berbeza. Aku cakap ni, bila terkau kan itu, pada mungkin kalau ini boleh apa dia. So rakyat apa tu yang terjadi di Panchol, sangat berharap kini jadi public, jadi lepas ada dia pun jadi lepas ada yang punya yang jadi kena jadi para korban boleh boleh. Saya dari Kuala Lumpur. We started from senior advisor, national ministers, national MPs, and the state assembly MPs, and they have morning communication. Welcome you. So it is a set gathering that with the family, we still appreciate your coming and turning up for the last 3 days. Thank you so much for coming, to come and comfort us. I will be actually talking in the Dinka, so the majority is actually attending in the Dinka.
from Malual-Chaat, from Bor County, from Akuei State, from South Sudan. The person who is here in front of us, General Akuei, very simply for women, is actually lecturing in the University in Go. So he was 2 months in facing, and then he had 3 days in a critical condition. Then when the condition became so bad, then we doubted actually the patient to do up. Then we were through here to do up, immediately to one of the hospitals where he spent 3 weeks. You were through to one of those who were here in Juba. He spent 3 weeks. And then later on, when we found that with the family, that the situation was not so good, then we tried. Family said and decided to take it to Nairobi. Then on the 8th of last month, he was going to Nairobi, where he attended some medical treatment. Then on the 18th, we were died in the midnight of the 18th. The cause of the death, there were a lot of complications. No can be getting low in the village, malaria. Then I beat and be doctor. People you can make a non-issue of the kidneys. And there was a hope that kidneys will actually be treated. And better treatment that will be taken on him. But we were unfortunate, those of us were young to try their best, and later on they decided that better will be taken to Nairobi. Malual-Chaat in Nairobi, the caterer that says for you to carry, how will we begin to you know, the allergy is really like that, as an like that. They can't fit Naya, Rabuna, Maharadi, Akuei, Kuma, Tamantaja, Man, the career that I told. So the rule, you know, there was a clot in the chest, in the heart. So there was a blood clot in the heart. They tried, injection were given to him, and then there was actually killed for a few times. They say that there was no any solution for the treatment. Then our brother died on the 18th. He wrote the cause of the death, complication of the kidney failures, heart disease. There was also blood infection. There was complication about 3 complications that do not treated. So he wrote the cause of the death. Due to nurse colleagues and entire great trouble in his group. Mahoma is really good. The heaven, the Malual-Chaat. Well, the head, the dad, the international, the Sasa, Sabamis, Makbara, the Lord is ready there. And that, so Bukra at 8 will be found to go. And for this conclusion, for me, I would be in a position to go one of the community leaders and leaders, and that would be
John Bandit Nai Namati Ajakguong Ekor di Akuei itu berkawai pak. Akuei ini berarti ye nyari wada pendengar nyari kan ini lalu ye jo pendengar
إيمان بتاعنا واحد واحد بدأ يقال السوء من الموت عشان يبقوا الحياة قابلين. وزي ما سمعنا في الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا يقول kami pada ini masa umeh. Pada nak pun melihat kan ayam. Bukan ayam, mungkin itu orang Yesus Mesih. Lepas Yesus kan mewujud bersama dengan baik. Itu merasa terkadang. Dia boleh begini memenuhi suka ini Yesus kan sama ini yang lain. Dia bawa kelihatan di dunia rasa. Yesus mau wujud pada sama. Asalnya Tuhan betul mari ayat yang boleh tahu. Berapa? Asalnya ini. Jangan dilihat. Lekin Yesus ada. Yesus juga menjadi Tuhan juga. Awal dari buku itu berada di sekolah dan menyumbang kawan. Di buku itu sudah bukan itu di buku itu apa ya? Lekin macam suka berada sedih. Lalu mana suka tamam. Bila orang coba mereka Yesus wujud, mungkin berkelas, atau berkelas. Masa begitu, sama begitu. Kalau Yesus pun wujud, aku dari karena begitu. Ini tu berada. Jual duit, ini yang jual ini yang dia tidak nampak. Punya dia tidak nampak lagi. Keluar mana itu? Ilmu, ekonomi, ini mau sekali itu orang berdiri. Kiri mana? Ibu nak jatuh. Begitu benar. Cip punya beliwan lebih. Upini ni masa, ni benar ada dia. Ayat kuncian tapi berubah. Bila mana ini? Nama kunci itu ni. Terlepas ini. Lalu ada dia. Ada yang punya nama. Macam ada kriminal dan ilmuwan dari ilmuwan. Kriminal dari ilmuwan. Ini kita lalu. Baik itu loh. Itu loh. Itulah. Itu boleh tahu. Dan beliau dari ilmuwan. Bukan cuma itu. Jangan lupa ini. Jika mana ini masa di dalam ini semua ada berdasar dari awal dari awal nak berasasnya. Dia boleh iman. Kami masa. Bapa dan sana nak sama tua. Anak buku. Aku bukan Akuei. Ada di rawan. Bagaimana? Lulus nama. Bagi pada di bunda. Berbuat dia. Berbuat rawan. Mana bisa jadi lulus ini? Iman. Because
Cara zote ma mungkin bahaya marakan. Dia begini kita mengkadas beinu kaki nas kaki zora ayam boleh tu kapan cici jadi kalau nas waktu itu sama Yesus menjadi anak Yesus mujib menganak Yesus mujib Yesus waktu itu mujib Yesus kemudian mahal handai nak melihat menjadi aku macam mana orang tua cara mengenal Yesus nama Yesus sudah hidup wahai mana panas ni anu mahal jauh untuk orang sih orang ada yang berwarna iman nehna dalam iman nehna iman nehna dalam selahi sebab selahi sebab selahi bapu kan jauh nene gibo kuja rawan nak masuk. Lalu khidma lo amu bidoa, pius upi mutama, ujazab, jazab. ومعروف لكل شخص في جنوب السودان. أشهد أن القلوب نقول شاهدنا ندفع على الرجل كلامس لحياة لأن يسوع هو الطريق هو كلام دعنا أنا يا أولياء أنا يا أولياء وأنا يا أولياء زوج كان عامل معنا قوم يقول شهادة ومال iman kita akan damai diilmu dan jiwa kita di dalam rawada Ajakguong al-Fushilu wahda kalau kudu fi jannah di mahala lo kan kalau disebut musika huwa jaya syariti yahsul amakin linas al-dumur wa izatan ma kalau bishiru memsiyo berguna Pertanyaan adalah di dunia kenas di iman dan benar-benar menunggu pertanyaan. Kamu sudah murah. Nenek amat sih, orang rumah begitu. Bahaya kuis, ini nama Hausa. شجع قلوبنا ونرفع صلواتنا جدا عشان ربنا يرفع وربنا يعافينا بتضحياتنا ويؤتينا بركاته الخاصة وسلامته ويؤتينا عشان لنا حسب الحالة من دريب من أبو دريب معناها الدنيا الكتاب المقدس كان كلمة يسوع المسيح كان كلمة قال في ممكن بعدين كان نهاية الدنيا كان أنا بقى رجال قال رجال كان حصل على لكن الناس بموتوا وكان الناس بقوي قال في موت رجال مش عارف يكون في قبيلة مع قبيلة مملكة مع مملكة شنو بيكون في أمراض بيكون في كل زلزال عايز تيجوا كده وكان عاشر كان عارف كويس في حالة لا نقول أنا دايم أنا بقول لك بدايات كان ما أنا غريب اللي كان أنا بقول غريب معناها
Madinah lah. Dan dah ada kalau kan apa juga dengan ada berdoa berdoa. Utang itu ni kan orang mungkin kan ada apa juga tahu kita boleh di benar-benar. Betul benar ada kunci lain yang kita boleh mengambil apa. Kami juga nak. Kami juga nak. Jika kita berdoa kita boleh juga nak. Kita akan buat punya itu apa? Nanti tobat, diberikan, ditambahkan, kemudian dan apa? Buatnya ini juga, ini buat. Anu taman tuh kita tidak berbenah. Jangan juga ini begitu. Untuk berpindah berani berbeda. Jadi dia minum dia coba dia berbeda. Jadi jangan tuh keras dia berbeda. Untuk terjadi apa macam itu. Contoh mana? Dia tu ni apa tu? Prima quello prima quello Kini baru kita mungkin, kita tak boleh berhayat. Sudah.
cái này áo cái gì lekin apa nama nên là giờ ai cũng đã rồi thì là rồi mấy nhà là các bạn thì là cái khác rồi thì sẽ là khi đó của sản phẩm của tôi khi đó cho nên là gì lớn nhà đến thì cho nên quý phân gia sinh người cũng như Christ nên với những đôi điều giờ làm sự gì nên những người hơn bữa ra đây vào nên mình đi uống được và bây giờ thì quan sát vào uống mình đã cho mình khi uống nó mình đối thế tục của cả cha đường tôiยังยืนอยู่cái gìไม่ดียิ่งอันนี้รู้ไหมเป็นยังไงถ้าไหนที่เราเนี่ยไม่ได้ยอมปาเราไม่ได้ยอมว่าคนจะปาเราที่จะนั่งนับหัวเพียรจะพีเสียตัวนี้บุญยิ่งจะอะไรยิ่งเดินเวdi toko ni yini nyal buti de nena mo kredi na ru de buti kana tin nyal kana ni wa tin de na ni ria ru nyal ni kristo bang ni da kristo an ni da ye te ma me ni ma ni ro kana wa jo ni ni ke la ku ni ma ni ma on yere biko roso dia le pa ko so le ra so le ko dia le pa ya le ni ti to ko ga da ko to be lu ai jo ni le ga kan sa ka sa ni ma ni ko ai ma ko ga ga ya yun bi tu ko yo ko bi ni ya bi ya sa amen Kaya kanina mo na uwi. Kaya kanina. So use discipline. Then orang-orang itu kena bisa berpuasa. Then belum menuju ke akhirnya ekor kita akan ekor Kuna kita pada let general apa yang Deng Akuei Tuhan kita ramai ni yang lebih yang minum itu kenongi kita terpakai dia tan sinyal dijual kenongi aku le yo konsien penolola ye mo penolong orang awak long peng penolong mo penolong ajuer dan orang yang bapa net kalau apa yang dia ngapain, ajar belum yang boleh dia niat pinjam aku kan nyali sini jangan nyali ajar apa pula dia nyali berdoa ke aku nyali berdoa ke kau belum penjual belum yang ni dia ke quay bên quan đề quay cái bút đi bên abu akan menyalahkan bukan itu menyalahkan bukan bawa orang yang ye menyalahkan kamu bukan hati ayah orang nak kita dia orang lagi kalau nak kita nak ni orang orang baik vì vậy thì chúng tôi cảm thì em cái lòng cảm và tiếc như thế ấy là một đơn vật phải khi là đi lên lòng cái lòng là cái này đang của nhà cho nên quan trọng biến đến được đi chủ đề cho quân đội ít chủ đề để giao đồ chủ đề để nghe luôn rồi vào chủ đề gì quan điểm quan này nào đồ quân đề ngọc vì cái gì
Menjadi wakil baik, menjadi wakil negara, menjadi wakil rana. Uruai koi di Sudan, uruai apa yang ada di Panchol, ini. Itu lagi yang dia buat ini kan baru bulan. Ini calon dia kode. Kalau wajib calon dulu ini kita mesti kita kor Akuei lui naik pun kita wajib ini biar yang bagi kita jual kami. Tuai dia dulu ini kita mesti yang kalau wajib biar bulan lagi wajib lebih nombor pani dia wajib kita pun. Itu soal bagi yang berjuang baca ni lagi orang ini nyari kita berbuat kita kor ini bagi yang berjuang bagi dia dia kaya kami mungkin bermana bagi dia berjuang bagi dia punya ini bagi dia kalau ini tinggal berjalan ini karena semua ini bagi kabaroi bagi aku jadi bagi kita dia orang yang dia tahu jadi bukan berbiara naik kursi kita berjuang yang bagi dia jadi berjuang di mana ini pasal bukan kita berjuang yang language bagi bagai kita Akuei bagai orang yang tahu dia tahu bagi naik kursi kita berjuang dari itu Akuei enggak nanti kita jadi orang ini yang kecuali bagi yang berbaloi orang dia Akuei bicara dong Dia itu kecuali bagi ini kan kecuali ini kan bagi ini apa? Bapak pada jurus Sudan mati event yang pada jadi bagi bagi hari jauh ini cakap orang ke mati rambut dia lagi baik yang baca boleh baru mau orang yang dia itu dulu pada jurus Sudan mati event nokai itu punya dia pada yang baik ini boleh dia boleh waktu itu bagi kanisa dunia man ini kan bagi wabak belia, wabak beliuti nari ini ada di piala jalur yang aku Akuei pada bay. Yang wabak aja berwudi, yang wabak piala wab, coy tonda ni, coy hati yang wabak piala wab nak wabak ini bagi punya hari ada tu, kalau berdua tu, hari ada way, kalau berdua ni way, nari tu aja ber, wabak tu beli, coy wabak pilih way, coy wabak cari tu, aku dia aja wabak ini pin nomor 10. Jumlah ini ada di kini orang yang bagi yang kolej, namun Akuei, yang tiada orang bagi pi, orang ada apa doa, setiap bagi pi, agak pun ada ibu yang tiada, kawan orang, ni memang orang gaya ni kini tiada, kawan cari orang dia, kemudian orang pun kawan orang, ini kau boleh, dari tiada syukur so, bagi dah. Ini ada sesuatu, orang yang mahu Jadi orang ini sebagai orang yang orang yang nawa orang kerja, kerja ukuloi, ukuloi, jangan ukuloi lagi, betul, jangan pilih, jadi orang ini dah, kamu juga bekerja. Sepersang, jadinya aku, sepersang jadinya bodi apa betul, ini tidak bukan bekerja, kemudian bukan ini.
che tutti i rientri troppo verità. Amen. E proprio Deus, nel Ayah dan kaum kuat juga boleh. Dia mulai itu, nenek wasan dari kita, lepas nenek lagi merawat lagi, terbuka dari dengan terbuka yang lebih hilang, juga dari sama lalu, mungkin ini yang ada menerima pada dari merawat lagi merawat. Prayers are going to take place on Saturday at the family residence, Rock City, Akhirmata. A week from now. From now, Saturday, next Saturday. We are today on the 27th or 27th. On Saturday at 12. For those who do not know that area, just take the bus to the last station of Rock City. You will just be directed and you will see the cars there. Yeah.
So أنا ما حيكون دي كلام كتير أن نقول. طبعا أنا كنت مشيت هناك في رأس الجبل. كان داير يعملوا طبعا في حاجات لسه ما انتهت. أنا بشكر حكومة بتاع جمهورية وأنا بشكر البرازيل كان جاي معنا. فأنا ما حيكون دي كلام كتير. في ورقة مباري كان جابوا من نيروبي. طبعا أخوي كان يعني في جيبور شغال مشرقته في مستشفى في نالي سبيشاليست هوسبيتال هناك. قعد في فترة بتاع كم 20 يوم. بعد ما تعب وحسن شوية كده خرجوه في المستشفى ومشي في بيته. وقد مشي في البيت ومشي قاعد هناك في مدة بتاع يومين. وكان عنده برنامج عشان هو يجي في بور. هو كده قاعد وتم يوم كده وقالوا داير يجي هنا في البور عشان يجي يخش في انتماء. كان في انتماء بتاع الناس النازعين القاعدين هنا في الفيل. فالناس ديل عنده ربع مع الناس البطريق عشان الناس ديل يرجعوا في مطيع. هو بعد ما يوم تم كده البيت قال يا أخي يا بابا أنت ما ممكن تقوم، خلينا نمشي المستشفى أول عشان يمشي يبحثوا هل المرض ده في مستوى هناك عشان تقدر تقوم معنا. وقت شغال في المستشفى هناك يا هو ماشي شعبين عنده مشكلة في البول. والأساسية كمان جاي قام في بودي بتاعه. فالبروسيس بتاع الكشف وما كشف ده يا تعويل جا قال يرجعوا يشيلوا توالي لإنديا. ففي الزمن بتاع البروسيس بتاع الإنديا وما إنديا بروج ما طلعوا شنو يا بناته قال خلاص البيت البابا ده هيشيلوا لنيروبي. في مشي بتاعه في نيروبي هناك يا مشي تم يومين هناك والمات. فالكل الحاجات اللي كان كاتبه طبعا انا ما لقيت ورقه، لكن المشكله بتاعته كان اساسيه وتصمم في بلاد بتاعه يا كان يا خوص بتاع الموت. فده يا كلام بسيط. انا كنت داير نجن نضيف عليه. فمشاعر اذا انت لقيت ورقه ده مباري الجابت في بيت خلاص. شكرا. we có quần cho bên cái kia we có bùa trên cái đi bẩn lui lên trên có trả bên là bài có là bo có trả bên ang bi cái này nhà này juba phải nhìn theo cô đồ so trên có gì bị giam mà này cái government này để dùng lấy state cái bệnh đã ran bekan jam yin deputy vice chancellor the jam John Garrett. So now Professor, I call you Malual, because Akuei was a lecturer here in Dr. John Garrett University in Science and Technology. So these are the right people who can say something about Akuei, and they may not be traveling to Juba later on, so that why it's important for him to say something. Thank you. First, I acknowledge the presence of Senior Advisor, General Walmanyang Juk, the presence of Honorable Minister Akuei, and His Excellency, our Governor here, Deng Jagor. I'm talking here under two umbrellas. One, we have lost a great man who contributed unanimously for the liberation of the territorial sovereignty which we are enjoying today. Akuei became a general after he sacrificed all his time of youth that
It motivates every South Sudanese. Whenever we lose such a person of caliber, then we must come to attend the place of burial. Second, I'm here under umbrella of the University of Dr. John because we have lost an encyclopedia. A simple word is dictionary. The vacuum that he has created is huge and deep to be covered in a short time. Is equally like losing a vital book in a library. To quickly look for an alternative, it takes time. So it will take time for Dr. John Garang University to access a capable person to come and teach the challenging courses that he was lecturing. Finally, these are all is a one-way direction. The Dinka say, "Kachiedola togongwi." And when I heard the news, John Ball Anyet from Pafis, and he's a lecturer at the university and the dean of the very faculty which we have lost him, I call upon senior advisor to pay my condolences. He told me the same, that this is the direction where we are going. So it is a matter of selection. Who goes ahead, and it is all our direction. So for the family of late, our dictionary, I'm saying this is our direction all. Persevere the pain and take it as an example of those who have gone ahead of us, and we are going. Your Excellency the Governor, here is the family members, and we are honored by your presence and attention. Thank you so much. I greet the family, Senior Advisor Honorable Kwamanyang, Minister of Information, and all the generals who have come from Juba, all the family members who are here, members of the government of Jonglei State. I greet all of you. Today we are mourning to lose our general. Last time we were here, we were celebrating the SPLM Day, which he himself contributed to. This is the second time that we come to this garrison to mourn his death. As they say, God give and God take away. Every one of us know that you have the day you were born and the day you will be gone. So today we are mourning with you, the whole family, and in particular in our government, this is a test to the government of South Sudan, that we must pay attention to health. As it was said by one of the speakers here, that when he was sick, he was taken to Juba, and the process continued. The money was being contributed so that he can be taken to India, and then until it was decided that he have to be taken to Nairobi. Imagine if South Sudan can have those hospitals that we're trying to take our people to in India, in Nairobi. Some of our people that have gone might be still with us now. So I think it is something that we, the South Sudanese, need to think about. That as we pay attention on development, we need to put health first. Because when we're having good hospitals, good health care, this is when now we can reproduce. This is where now we can carry out the development that we need for our country. If we could have the best hospital, you never know. Maybe General Akuei would have been with us today. And as it was said, he died trying to do what he loved to do, uniting people, bringing people back to their home. And he died doing just that. So to the family, we all grieve with you. A death has no friends.
there's anybody who was an enemy to the late, now when he's gone, there's nothing left. If you're somebody who were distant away from the family, you need to be closer to the family now. Because this is where the friendship is needed most. This is where the family is needed most. And this is where your contribution, even love to the family, is needed most. To the greater family, we lost our friend, and we lost our general, and the people of South Sudan. And in this barrack, they know that they lost a friend, and they lost a hero, who have fought for the independence of South Sudan. Until he died doing just that, to make sure that South Sudan live in peace. So we have nothing much that we can say, that let's hold our hearts. Even his children, one of them will be like him. And that his legacy will continue. That his image in his family will always be there. Here in Bor and all over South Sudan. So thank you so much. Yeah, thank you. Down to the graveyard. So there we actually go and finish with the burial and continue to the town. We có cuốn kín giảm. Nó phút sai lấy ra nó cứ là lưới bài đến cái gì tiêu và cái là lưới. Chúng mình còn phổi đi thì mua biển. So now we are free to make out. Tunganiop korbele koka. Number jenazah. Kipen. Salam jenazah. Salam. No. No. Hey.
Koran bar. Kau ikut tahu. Trump. Mata jere. Chat ke dulu ngare we ko mu jana chat ke ba ngare we lo Woi. Ya. Cantik. Salam jenazah. Salam. Nuh. Comrade, Arjana Jazz del Gubur. تفضل. Jamban, ruh. Tabor, ruh. Kau weye. Ayen wa bjala diu ku wa ping ne choke. E jamani junrot ku ya pir alwel bandit rane agam ku ne ci chakto ka bu pi rane ban rane pi ne ku ya agam a ci konto an ñu duwer dia ne pir ka bu ko ne pinnum ne kul chien ku na ci del dia chaglwel kan ben ya ngim ne ringcha abangim ne gwob dia ku ka bandai ikiranda achin ge chugu bay ne yapinno ku ka chin ge bug ya lew ni nyetin achi bandit nyaaj ku ka chi bandit ber nyaay e ya brin ka bandit bi ka ya lej yen wabe sanduk jal kan king da dom no ga kana bo no no ya ga ko esa Angko lo goli. Abler long ti. Jal ta. Sandu ka betel gitu bi ko le no wala. Jal ta wa bi Loi vi tu kabilar re. Ngene mati. Acek. Jaga kene dagej. Dagej. Acek. Jaga balik cek.
Don't wait on that. Luang kita tinggal ada banyak. Luang kita lebih tinggi. Tunggu di. Luang kita nom. Eh, tunggu real. Jalan dulu. Jangan baik. Dia jabalan. Gue jauh cuar we. Oke. Wanyiran. Ayo ada kor bawa cuk. Lalu ada umpan. Cibu bawa nggak deh? Nong waya. Kok kakor kuenya? Cono cojo kuy. Ayo luangnya gini. Ya luang sih. Luang bibe. Luang kayak gini. Luang kayak gini. Ini luang. Jangan tahu betul. Gini luang sini. Jangan ya raru. Raru. Jaga bil bebe. Wabelu metiop. Ma tiom tindet kai aliera belum gugur. Job latio. Ngeta lo ngeti. Warur ping pan nial ni jam yagar wiya kwaj ay tie way to no banditi ne yemen aloku eyi ande jongdi yenike yelong ne luai den te nyani bi yen ngadi abijal nyoy num ba ki de long pu jal bela tol ba Jaga lo nama. Ko jalan bu man. Ko luai jaga pak.
Salam jenazah. Salam. تفضل. Mario Milong. Assalamualaikum. Jangan ter, walai cini piatu kai duni piau. Ini tu kini kalau jekin, tu kini kai tahun wong netapan. Tak ada tindak piau, tak ada miada piau ayin ke tahun wong kete. Ini bui dan pendit, cor wokin. Ya ini ni twin ni dua ada piau je. Kalau wel bekal wel kete nak aje. Oke, jolu, walk jolu, toh, dikenin ka, ringgit cukup sebanyak dah. Kau to Nairobi kan ran, jala kau to Juba, jala kau to Panchol ni, jala ruai kau kerja, macam lori yang kuhunggu aku jauh ni lajak. Yang kau. Akuei Deng Akuei China lagi kuya tuan mundan kuya tuan Panchol kuya tuan tangku Deng awar yang kaki ceri aga nyalik era anaya bayi bukai luoi aja londe loi kuci jal cuman celi juga kekelui alwe kopo, ebu koi rorit, jangan ke yene cuari aga, yari aga cene rana cie bata, ku kaciran jal, kuno orang tungjedung, cuman tungpo Deng, kewerba leke enwe kau hunda, kewerwe kau Panchol, eweru dua di piau. Buat piorit, wah family Akuei Deng Akuei,
ku yugo ko ka kwe ena ni jamala e cha kwe to kitiriak a chimi boke ni keto kwana jamala wo unda a cha gwer kawun tol Deng nyana lien ku jala kura nyana biang ani jam wo unda langa e alwela paraj tul panchatin bi pana kwende Akuei bichil achi bichil koko awe ko e patu yu ko panbor ku jela we kwon to kan wo we ka be kene we ka be loy e na jamala riaw ko jiban imana lwel kin ke dir atorori ke mitika abingem ke injorori e na jamala ku ye ponu ku ka jala chinale jachite e bururi burutura anwar yer ke to we ko pande Akuei to kon ke jala chen ku Deng e na jamala riet ku do ku ya chuti wa pe mane a chuti wa pe je manwar Nairobi er ke cho de war juba wer ke cho de man chen wa yi jal marodian ari jam a chera anda wa pe era an panbor ari jam le riet ku ke panbor obrori chen we ju chen kar bagalwel am ko je tan rien ku wa ku jongi le je ko tuka ko wede na bile ko dongen ko ju cha bande ankol ma biodit in ko ba wertetet wel yanan we ban ka kuma e ja mot protocol today kilwel aje ke bedi wel ci ban gelwel ten ke gay ke Akuei Deng Akuei e chiran pan Deng Akuei e ran Bible onye ko patu yi lui en wek e lui we garet e bin war ben to e le bi ku ke be we lui akini ale jor e lui e kana be pol gito Akuei chu be la ben Chubela bay when we got Akuei I got in Akuei di Ranaban when we the Quaker Ranaban I did book of Chumier because as loy to watch Akuei and loy okay bay go by Thor I will get nearly in Akuei Louis inchi lui jel ben ku tonda bro be pan Deng Akuei pan ku Deng pan Deng nyang patu yi en ke yen ci di wari elon de loy na logo dut paloi ka we ka ba jalo pan Deng Akuei pan Akuei ku awe ka jari ho chimane tombor en gedung man ke randit mani tombor anye injiriak ko tinde luyen ayo ka perjito en ke gluel ikon injiro paro war akuti warti ache yen kene kemilka yenga te won ke aka wanin nyan wa ma talwel inchi fiori
amani ni jiti ke yewa ko pana ko ne kinan ajana berba korsin kadam kini ke chiati ga yimbelo to pay lekine nye ini da yi pio pandun ba dia ke yeti boko di to yen pio ndu no muk mana loen ile wato yin pana kim kubuku kayeluen yebini akol aji chilbi wato yenge ukanye anyi jari ke binya raj bini ake bupol ridipio kuin ke dire pane yen diarti ga kuika ko dike yi kuike jam anye diarti diar moy kidi diar moy ni kuna chalo logo ni moy kunyirti kuga ya yak kwa dut kwa luen abia koin kwa bin ka abaga koin baka ya le ki pir yemu anting di baluen wo wunda Akuei kinai bai ke waluoi wo patir ko boluoi ko junu luoi akelo awo ka bo pio veloi yongu buloi akena jera ngomia ko ko guire ke guire Akuei kulo kiloi aje geru ndi na Akuei kiloi ayeni ne kide yeloi na yeng apinum ke guire yenge baloi ne ko won ko wa jong di raje tiene limpio kole koltong ko ini ko nin kenu ke banyar akenu kanyar lano wacha Akuei Panchol kwen Deng Akuei chu bai mane chu yen we ko ko mading ko chu to yena channel ye jor kuna channel ye jor kachin te loy wayetin ko chin te dometin na channel chilar kayenel ye loy yin ngama ne yin abai pinom ku yin ya jor kuldian jata kichi le wo guran jorna na chu ja to che mane che wa to ka je wa ye no channel ye chi chol ye na chin kubulel kunale ye chu go yen ke bi kide ko yen ka che jor Elu mi ga Akuei Panchol an jamwa te wan we ga ya le chin ka ba be le mane wan we ko be jam ga na ko ga Deng Akuei ko to ba ne ku yin wut pa tuyi Akuei Panchol elo nde loy pinno ko che we che gariyo go pe bora chiriyo kwe junu ba chiriyo anu kwari loye chi be loye ke kir patu yide to ko chi loye ke kir pande to loye ke da wadia aguti jama juba waren pyuti nene jama jon garan waren pyuti nene akoko kiri agya anu keti adwar to no mi ko bitaw minim chi berbeto so jala Akuei kole ekrai tilongo kwachin tiloi waitin ebu wapiori kubu tonkok chorot ka loy kulda wonye no to chal kan wo ka to kan wo ko pinom chamane wo ping bible ko ya ba ke pinom
Why back in the pinum and I can do the talk in jail pinum. In the Gagachara lawyer cool along Akuei Panchol. Manakilla way in wood put to it. Queen Pandeng Akuei about theory. Queen Borban about theory. Kubuti Temo Baralo Lamia. Ebu Nelly Bulong, Bepan, but ye be yoga talk. Kubi Kati, Chikawanga, Joti, Chikawanga, be chill, be alcohol colder. Kubi Wabba, Loy, Chimanwa, Jena, Akuei Panchol, Chenwaloy. Then the Kakabu Yati along Nelly. Quite along the Nadakalu Buloy. In would put to you in Chabit, Ton me Akuei Panchol, Emasulia do. Akuei Panchol, let over and to Koyito Pinum watching time talking in. I can't get talking in a Kelon one. Panda at Tohene, Akuei. Yanaka Zinky Bun, Yanaka, what you can Zinky, watching one young in no man. Milka, Carboca Loy. Where we would put to eat. Really, London again. Now, I tell them to be why I like. Who are we like? The king, London, must will lead one. The other can lay lunch to be and I'm the do Juba. Manakaton, Gogat in it. Walk up like you by your Sabit and Jai, Sabin boy, and will Jabba Bella, get it. Yen ke biwa eba eburu read what you read bunye no ke jaban kuna ke jaban ka cinte ene loitin kuna cin ke ene loitin ka e pol aya yen ke lewe red ko pio na le yob token we ko chale shukran Bany Akuei, I don't call it with you, when I in a conjam, the governor, be in a hierarchy, Nakuma, Eman by an Panchol and Envil, in Kawun Adul, Yari Jogalit, Eran by it, in Karan community ban, community, the jungle, the boar, greater boar. Sorry, can nang changes to nail wire in it. Kayen in getting you can get a motor one. Pa yen concha jam. Could I chapula budu was in Dangade ban kaka kuma deka jalenich hierarchy the state governor kujela minister wazira lete adia seniority badam. State governor, this is your chance to speak to your people. In the name of the Son and the Holy Spirit. Sorry, I don't speak Arabic and I don't speak Tongjang, so I have to speak only English. So sorry about that. To the family and all the people who have come from far to mourn with you, I'm joining you today. The man that we have lost is the man that we all recognize his service. He fought in this liberation struggle. This country that we call our country, he has contribution to it. And I want to say this to his family. You're not the only one that's grieving. I saw so many of you grieving earlier, but there are so many of us that are grieving with you, but they're just not shedding tears. Because the work that he have done will continue. Even his children that are going up, they will continue his legacy. And they will make sure that his name is remembered. Because his name cannot be just remembered by people saying it,
It will be remembered by his children that are going up, because people will see them that these are the children of Akuei. This is what a man can do. And to all his wives, his relatives, his cousins, the main work is to make sure that you put your hands on those children, and that you also take care of them as your own, so that your brother is seen within them. To the entire Boer community, this is the time of love. This is the time that you need to show love to yourself. This is the time that you need to let go all the grievances among yourself. Losing a brother is not easy. Losing a comrade is not easy. Losing a husband, a cousin is not easy. And for all of us, the greater Jonglei, we are all mourning with you. Because this is a day that the states come together. Despite differences that are within, when something like this happens, this is where people come together. And that's what Bible tells us. That there's no any friends during death. As God will give, as God will take away. So let's hope that his death will bring peace within Boer community, within Boer society, from the top all the way to the bottom. And eventually will bring peace to Jonglei states. We are the biggest state, but if you look around here, you don't see so many of us. It's just because we are cut off. One county is cut off from other county. One payam is cut off from other payam. And this is something that we need to end in Jonglei state. We're sitting here in Boer as a capital city of Jonglei state. And if it's a capital city of Jonglei state, every payam, every puma across Jonglei, they deserve to be part of the contribution to build the state capital. Because tomorrow we will compete with other capitals in South Sudan. And if we do it where one community is just by itself, one community is just by itself, then we will be just joking with ourselves. If you look at the Boer town now, it's just shrinking. It's shrinking. Most of it is being left alone. The vast majority of the land is empty. There's no people there. We need to call our people to come back so that we're all mingled together. If I ask around now, you can find some of the people whose mother from another county, father from another county. Why don't we go back to that? What make it so difficult that will stop us from going back to that? But what makes it difficult is that it's divisive politics that we keep carrying on and on and on and on. And you can see now it's not taking us anywhere. There's no any country that will ever benefit from other country just because we carry out divisive politics. The politics will just end nowhere. But the decency and the humanity and the love for our state, love for our family will bring us together. And if it does also, it will add a contribution to the Republic of South Sudan. And that when Jonglei is united, then South Sudan also can be united. But if Jonglei is divided, then also even South Sudan will be divided. So let's stop, let's put an end to it. And as we are mourning the death of our brother who gave his life and his service to our country, somebody was telling me when we were on the way that Simon Akuei traveled from Boer here during the liberation, went all the way to Yitam, went all the way and joined his colleague during the liberation struggle. And from there he went all the way to Upper Nile, around all over South Sudan, came back until he died here. In all of that journey, he touched so many people's lives. He made friends along the way. And all those friends now, those who have heard that he had passed on, they are grieving with us today. And that's the service that we all should celebrate today. So with that, thank you so much, everybody. Anang katin juan pana kwende nga kwe kiwa me mar kwa yuko nyi webe taweti wana woga wake ni marwe ku rera kwe war gana panele kia de kwa ni mare krene zaman kake dong. Also kwe piojen professor chuja jamun enga kenwa ye randa na Joan Garang babaye
jela ko yi ko makin ka Akuei pal go waka wanya ku kabani ene ai ku jela paroide koka ade ai ga buke yen juba le wok kwani ku weta won wok ni ka ken ka bora ben ke jik rantum kanan ka da jalwe yin mana kwani ina kema kianko injang hin jira palwe ya re ra ke ya bora ya de kurira cha lwe ko mu pe da ri war juba an ber zaman di da bela ran ke jam ne zaman bulo ke ke kwan ba jam ko tir so en ben ko le ba ko jam laman khona Akuei Deng Akuei bigayan nas kullu sallo sharobana idio saha والناس كتير دفع قروش لعلاج بتاعه. لما كان في مستشفى ناس كتير ماشي في مستشفى عشان يشوفوا صباح ومساء. دكاترة في مستشفى برضو عملوا شغل وتم. إن كان الناس بيصلي عشان ربنا يشفيه. ليه؟ لأن أكوي زول طيب وأكوي صديق بتاع الناس كله بتاع ساكر بتاع أي زول. أكوي ما عنده مشكلة مع أي زول، قلبه تو بارد عشان الناس بيحبوه. أكوي عمل مدرسة بتاعه وبقى معلم أستاذ was a teacher. وعنده عيال صغار وسيب عيال ده ماشي لحركة، لأن لو شكل جاء في البلد تاكم انت ما بقول لا عيال بتاعي وين وين، انت بتمشي ناس كتير مشوا SPLM. Akuei ماشي ضربوه وودوه في كتيبة راينو، ماشي لبارغزال لبوهيرات لبارغزال شاكر هناك مرجعوا برضه في مناطق بتاع جاجاك بتاع ناصر كله برضو شاكل بتاع الجمهورية. كان متأسف، كان بيتمنى أكوي يعيش. فلما سمع أن أكوي ربنا شاله كان متأثر خالص، كان متأثر وكان بيكورك. طبعا سلفا زول ناس ما عارفينه، لكن لما نشوف روبرت زول ماشي يعني بيتأثر معه خالص. حتى لما يجيب الناس ويمشي هناك يشوفوا في طابور وبكوري. الرئيس بتاع سلفا دفع قروش عشان يجيبوا من مستشفى من نيروبي بطيارة، جابوا لنا بنفس القروش دي هنا جايين بيو لغاية هنا. الآن سلفا يقول انتم قوي قلوبكم،
gain the courage. Read what you hello in Halej, the Chol Tarabuna. The Kalaman who have a good locum. Ulena Kulena. And Mopsut be I habitat. Brother Akuei. بالأخص المرة بتاعه الكبير مع أكوي والبيت بتاعه الويل ما طلع مويه من العين بتاعه يا بيحاول عشان يشجع يقول الناس تانيين لأمهاته ما يكوربوا لا ربنا شاله دي نحن جايين عشان نديكم نجيب الجزء بتاع أخونا أكوي يجيب لكم ونحن دفناه في مقابر بتاع الشهداء الناس اللي دخلوا في الحركة وشاكروا في Malual-Chaat. لما قام فوق الحركة بتاعت تحرير جنوب السودان. الرفقة بتاعنا اللي كانوا عساكر كلهم دفنهم في Malual-Chaat. نحن جبنا جسم بتاعه يدفن هناك. وهيقعد هناك لأجيال. لأطفال ليال دين وليال بتاع بكرة وماشي في تاريخ. ودي مهن دارين برضو عشان السماء بتوم يكتبوا وبرضو يعملوا لوحة بتاعت سمنتي ويقول ده قبر بتاع فلان ده قبر فلان حتى لو جسم بتوم ما موجود نحن بنعمل قبر بتوعه عشان نعرف الناس اللي كان دخلوا الحركة هم كان كم ونذكر من ياو الشهداء اللي جابوا البلد هنا. نعم كلام ده نقول لكم انتم سمعتوا كلام بتاع أكوي بعد ما هو شالوا برم عند السكرتري بتاع وزارة التجارة ماشي قاعد في بيت بتاعه ما بقى زعلان ما كلام بطال ولا حكومة دي ليه يعملوا لنا زي دي وما في قاعد في بيت بتاعه مع عيال بتاعه وكمان بيقرا عشان يزيد معلومة بتاعه لغاية ما جاب ماجستير ماسترز in accounting. تاني جاب ماسترز في business administration وكان محاضر هنا في جامعة جوبا أمين جون جرن Memorial University of Science and Technology. يعني زول هو مرتاح حتى لو ما شغال وبلد توتلا الهدف بتاعنا عشان نعرف بلدنا. طيب الرسالة بتاعي لكم أكوي عمل حاجات ده عمل كويس مع زملاء بتاعه حرروا بلد ده. بعد التحرير نعمل شنو؟ خلاص بلدنا حررناه وخلاص إننا مرتاحين نقعد تحت شجر ونونس حاجات زمان ننوم نقعد جعانين البلد ده له شغل نواصل نزرع عشان ناكل مو نسعى ربنا دين اكل بتاع اليوم ده لا اكل موجود بس انت ما دار تشيله. لو ده سمك في بحر تقدر ربنا يجيب السمك ده في السينة بتاعك فيه بس انت قوم امشي البحر تبلغه
لالو موجود في غابة جدادة في تبريبيو أزرع خضرة بتاعك في بيته أمشي بياه أي زول لازم يشتغل الزول اللي بياكل وزول كبير وبياكل لازم يشتغل فبلتانا ديالو شغل كتير قال حكومة معمل شارع حتى الشارع بتاع مدينة بور ده شغل بتاع حكومة كمان من سلفا كير يجيب قروش ده شغل بتاعكم ابني بلد بتاعكم عشان يكون بلد كويس ده مسؤولية بتاعكم عملوا مستشفى لينكم للعيال بتاعكم مستشفى ده ما داير يكون ببلوك ولا بطوب حتى بالتين ده ممكن تعملوا مستشفى بطريقة كويس كمان عندكم مهندسين ناس متعلمين قال بيعملوا كده انتم داير خواجه عشان يجي يعمل لكم حاجه ده عشان يجي يعمل مال صغير زي ده يقول يا governor come and open this clinic and it's only 4 meters by 4 meters ده ما عيب ده عيب الشغل بتاعكم مش كل شنو الشغل بتاعنا بكون شنو لازم نبني بلد ده نحن ما قلنا خلاص نحن حرنا بلد خلاص نمشي نقعد لا لازم لسه شغالين لازم نواصل مع شغل دي مسؤولية بتاعك شفت أكوي ده الناس بيحبوا عشان شغال مواطن درجة أولى ناس الكثير في نيروبي لما هو مات ناس كثير مشوا لما جاء في جوبا ناس كثير في جوبا مشوا مبارك في الصلوات هو برضه ناس جاء كثير جاء من جوبا لهنا ده عشان ناس بيحبوا دزول بتاع شغل فنحن يا جماعة دايرين عائلة بتاعت أخوي شدوا لكم ما تتكل الناس تانين دون كروت جاي نكوي كوك لويكا أبي أراجوج ورير وبيو Charan ni lola yang mi ga kweke chingi bi loy e ba di loy enga le baton we e ba mar nyelech ne bu cho we ku ba juire che ba rire ba bu dil juire nanu ala we ka che we pe che en wodil pandaloy so weja lej shukran jazilan shukran wanena domo twanyen penwan ina chenen bejot led gobo reira kenanga chirpa nus pana kim chakim chatim bunang te tinen ko repyo bejam han chen nang te abulwan bai ler bai angrajot aye pay min wan pen di jako fiku en ochurajot le yake sawaka kidban ayo matane ke le hala de chipet inje la yoka le place achene je agwa ken wena la ko yene je la Nairobi ke yi diktor jal gor akal kena ranyen jal do ke chal sha dal wafa ke gor ke de ke nagran le ko ke juba war ku we ko ke to na ken le wo nde ku kor bu jamat bulu la ken ayro ke kanang ke je area ke kanang mochino yene da le la ken clot de riam long yepio ben wen ka chi tinga la nyai ko ke kin ne che le la chin de le wo yen tem chi wo sara chi tem ji man ne jela ko jela kana ken kuma ko tem bi go de yen ka so yen long abu ya wajal ko tu apa juir pa jika wan ke ko ka bujal bu long ba ka tie
so da ji long to ku re ri cho ke ku ba service bi wa yo yen ke man da wona ku ta tem beli ka ji jari ak beli ko yen nga ka jor ga ku ke re so nga yi ma yom le ka le ka bu ke we ko ka nó coi đuột phiêu thế à yên ai đuột được phiêu nó coi có này chặt coi cái này là nó chặt thì chặt coi cái này yên này chứ cái gì mà nó đắc ý này trò coi gì cái bị coi cái đi ran cái gì bị gì mà nó đắc yên woda yên này trò cái nó wari cái trò cái nó coi cái so shukran cái cái lei của coi cho bên vào tiếng nhà này bữa tiệc chúng tôi cha tôi tuột chiến bữa ngô ra ăn quan cái này để vào biểu diễn yên này tôi trục khi mà này chịu ấy luôn yên này tôi cái này pin nôm yên nó coi đi người ta đen coi già người ta đen cái này chú ăn mà tay chỉ già này ta cái yên này nó bù luyện cái ta đen chính là bị quay luyện thì nó bù luyện cái ta đen buah wadia, orangnya ada putih, ini ada dia yang kai, kan koi kau pendek, bekerja, berkoi, berkemu, solangku, ini ada bandit ini aku pen, walai cina piatu bandit, cina injal, cina waran diwi, karena dua deh. Karena piati in bandit kini dia kini nyale injiro diwar yang walang bandit pokok jauh nukawan meti jolea dia jolea kuat ban in nyale jatau kuni jin bin pokok wana kek bacin duna tiai bajot kek bagai jano dua dapio ini tok in nyale na ini kedungor nan ketia in bukoi ne tiai bi koi tiai ne bangek no walk batu te bientin na tiai no do ubunanga ne yin bandit in tiai in tiai in lui ke pet walk ke le bi wa tiai ko mit pyo in bandit bu tiai ke le ku pa na kwen deng ne ta da ke na ba jwe wo ko ba loi wo ni ke rim ken ke ku ne ke mit ken ji ka wan ke bandit ba tiai du cho to ke ke go ke pet chi won de loi go cái nhì của bị mù mà là đây cái tiền cái nhì gì à qua cái lao bách u lao cái bẹt cho ngà cú cái bùn tiền cái yêu cụ đi cái quay duyên cái bẹo cái tiền cái bẹo cái yêu cái yêu này gì nên bây giờ thì qua cái cái chú chỉ cái duyên cái bây giờ bây giờ lôm na thì bị cú cái quay quay in bây giờ cái này tôi cái càng bay chỉ người yêu của nhái nó bên nó quay chỉ người yêu của bay cái nó bây giờ là gì qua cái em cho chồng đi đúng là gì cho nó quay rin ke chu kristo bandida tie die chu kristo bandida tie die chu kristo bandida nier nyali mani jom di lagi o bea to kan o dia amen.